ngisho isinqumo sokuthi angiye ngenkani lapha ya angaze ngale kodwa ngizothola ithuba ukuthi ngicacisele kahle ngifuna nje ukuthi ningahambi njengabaholi kakhulukazi bengakutholanga lokho kahle ningasho ukuthi awu lensizwa esihlongandlebe hayi ukuthi kusuke kwathintwa ilungelo lami ngalwela engalisacrificeela angikwazi ukuhlonipha ijaji uma lenze njalo fanele sihloniphe lona kuqala ukuthi lenze ukuthi iconstitution isebenze ngendlela efanele isebenze ngayo kodwa ke sokuxoxa lokho mase sithola ithuba ngicela ke ngitshenele insizwa kaNzimande uComrade ukuthi akangakwenzi lokho akwenzayo ngoba ufana nokuthi uqhubela ukuthi silo sikhuluzana sithukana ngaphansi nangale ngangithi mina uyilungu lika ANC ipolicy ka ANC Freedom Charter ithi kuyofuneka ukuthi kube khona free education la usathatha isibindi sokuphikisana ne policy ANC athi uma si implementa lonke ngoba savumelana enkonfeni yena kanti wayema yini kuthiwa umholi it is worse ke nimtshela ukuthi njengo general secretary weparty elwela isocialism ukuthi abantu abahlupheka abaphile kube uyena obambezela lokho angifuni ukujula ngikhulume ngaye ufuna ningisize nje nimkhuze ukuthi akenze umsebenzi wakhe ayeke mina ngiwu-ANC ngofa ngiwu-ANC okwesibili ngeke ngiphumule iFreedom Charter le esayithunywa abantu ukuthi si bafuna iSouth Africa enje ngiyibalekele ngiyoze ngiyife impela ngifuna ukuthi akulunge konke uma ke yena opposition kulokho okwakheka kayixoxe nani lo ndaba not nami ngifuna nje nimncede nimsize ngithumela umyalezo ngani ukuthi akayekane noZuma ukuba mhlawumbe ublema iANC ukuthi athatha le decision ngabe ngiyezwa kodwa bengiyokhathaza ukuthi kanti yena uyini kanti ubheka phi njengoba thina siyaphambili ke uyemva kodwa ke indaba encane leyo engingithumela nje umyalezo nenike ngibonane naye ngoba mina senidlela uPoinandi la ngisabonani naye akayeke ngoba udale ngichukuluza ngimyeke ngokuhlonipha angifuni ngize ngamhloniphi mhlambe ngimtshela ukuthi ubani ngempela ngoba mhlambe ufuna ngize ngimtshele akabe kulobhedi nje udohlakaniphile simaziyo yonke into angafuni ukuyidumaza ngiyacela ngifuna nje ukunisala lapha nimtshene ukuthi ilensizwe yalenkandla ithe yeka ukuganga akuyona into encane ukuthi ingane zilwela into eright zidutshulwe so ichaza sithini lento ebantwini ngayichaza ukuthi thina uhulumeni kaANC sidubula ingane ngoba ithi asi-implemente ipolicy yeANC sidubulise fi ungakho ngibona ngithi nje ngicela ukuthumela nina ngingakhulumi mina naye ngoba mhlambe ngosuke ngiqinisa amazwi kungafanele angibonge ke bakwethu sizothola ithuba lokuthi ngichaze njengoba sengishilo nje uma sesingalo okwami ukunibonga ukufika kwenu la kuyinto enkulu kakhulu kuzoshiya kujale imbewu enkulu la enkandla enkulu la eKZN enkulu la kule region ufuna ukunibonga ngithi ningijabulise kakhulu kujabule wonke umuntu okhona la akekho ongajabuli abahlali benibukela kude ko TV nigqoke kahle nibahle ninje ngoba phela nibahle manigqokele uniform nonke umuhle masefake yona uvula ubona ukuthi hayibo nangu umuntu nangu umama jabule kakhulu impela
ngifuna namayanga lapha abone ukuthi amayanga khona intombi ezincane ezikhongolosi nansi enye ebaholayo ishezi lapha sajabula ukuthi nifikile sisosala nenjabulo jabule nokuthi nembesa amakhosikazi la ekhaya nawo sokuzothi mokuthiwa kuye emcimbini aphume emashe ngoba bamhleka kakhulu mase ugqoke